90,000 people. In ladies' speed. My numbers were 90,000 Oh, cool. Sazana tantan. Sain man. Ay, yang jam. Yang jam li sumuna man abadala baphumile basema machine. Kuthini ukugquzela kwakhe entsheni?
umsebenzi ngiyithole manje uma ngayithola umsebenzi fanele senjani ngivivele abantu kumele ulelizwe njengomuntu omdala ulelizwe ekhaya endaweni yami uthini eyutini engafuni ukuze emamashini ey'nganeni lezi ey'ncane ezinye ezila ngiyabuza ngifuna ukudla iwunga izonifikisaphi iwunga baphilisa labantu laba ababohamba bayonke bazonithwalisa banithwalisa bona ungaboni abahambi ngisale nani kube nani mina abantu abethu ningize ongezwa ngithi hamba uzobona uzowaphaphi lowo muzoyo ikhaya leni linomthetho wayo wala ekhaya engawukuthi ukhona usudlali ukudlala abantu bokuhamba esidlulisela iy'ngane basibulala ilizwe akukho kuhle ngoba kubona abantu labo akukho kuhle sibona hayi semashini ekitchen thembe bhube 왕샤라 그만 Sister ladies need shube kakhulu shube kakhulu okwenu mafethu ukufollow abo ukulike njalo ukulike share ulive simbe ulive so ladies Smith Baba, naphe si live la ku platform enkulu siyakubuza umbuzo sibona ngathi umdala nje uthini ukuphawula wakho uthini nje yini ekuthintile ukuthi uyibandakanye ngale masha namhlanje edayisa ama-drugs nehunga yonke lento nanokuthi kubaluleke kakhulu laba abangenazo iy'mvumo ukuba lana abahambe ababuye kubo ababanemvumo bangahlala ikuphi ukugqugquzela ongakusho noma ongakwenza manje egengeni le esasencanyana engakafuni ukuphuma yonke ilwele leyo nto le elele lento le esikuyo namhlanje ungathi nje entsheni le ehlele emakhaya ukuthi ikakhulukazi entsheni ngoba yiyo ezosala imisebenzi engenawo mhlawumbe amaningi athatha yibo labantu bokuhamba ngoba asondela beze bambane kanye bazame ukubandakanya nemiphakathi ento ezenziwayo khona nabo kokhula ngelanga ukusondela entweni
yena ngana uzokhuluma ibone lento yenziwayo ukuthi yenziwa Okay, siseleti Smith la ngithi. Yeah, simnandi. Ukephi kule ndawo le section noma indawo? skimming house Skimming House. Yeah, Skimming Okay, banjani ukuhlupha nje abantu bokufika la? Uyizolabo Izwe labo le. Uyizolabo ngendlela ababaningi ngayo la uhamba nje lana usaphephile ngawena umuntu endawo Okay. yeah Hayi, kuzolunga ko. yeah yasithemba ukuthi Sebo. seyilokunjalo Sesiqala. nabo fanele babone ukuthi ngempela bahambe babuye emakhaya bayolungisisa la ngakubo hayi ubaleke emazweni abayolungile Shuthi sisho ngazolimi ukuthi abahambe lapha. hayi bahambe Hayi, bahambe bazohamba. yebo ngoba nabo bayabona Bayabona ukuthi kanjani. no manje abantu ba sesebephutshela Yeah. Hayi, siyathokoza. Wasele Smith. Makhelwane. Omakhelwane indawo. Hayi, siyabonga. Sifuna. Budo omdala. Si live. Simfuna ukuba ne-interview nawe. Sibona uphethe ibhodi elikhulu elibhalwe ukuthi abahambe. abahambe mfowethu Wenze njani kanti? Wenze njani kahle? mfowethu umuntu akabuyele enkundleni lesiyibona ukuthi sishoda ngani kumi kanjani esihlele kabusha yebo silokho sicelayo nesihla sibi asishayi umuntu kodwa abantu ababuyele emakubo Nayihambela nje kuphela. siyahambela sijabanga siyacela Okay. ukuthi umuntu abuyele kubo Sise Lady Smith angithi? yebo Uthini kwakho ukuphawula nje ngabantu bokufika khona la Lady Smith? sebeqalile Sebeqalile. bagcwele yonke indawo sebengaphe kwethu Eh. ngoba manje nabo bebangamasha mhlawumbe bangabangaka Kunjani ukubambisana kwenu komphakathi amaphoyisa amakhansela ngibona inhlangano ezahlukene ihlangane ndawonye politics ibeke eceleni sihlangene nje siwuZulu sikhuluma ngezwe lilodwa bathini izwe lilodwa meya la ukhona amakhansela inhlangano ezahlukene sikhuluma ngezwe lilodwa sinjabanga kukhona kusekhona le genge le esasencanyana le esahlele emakhaya engayibandakanye ngamamasha uthini ngiyona amehlo awakavuleki ngithi mhla kwavuleka amehlo kule ntsha yethu izokubona esibhekene nabo ngoba nje wasilwa siphela yona sivule yona amathumba uqeda umetric ungasithola isikole ubambe Samuel kwakunjalo kudala akusabanjwa ndawo manje ngoba kugcwele abantu bangaphandle usuka le Nigeria azoba netafula la azoba netafula la usuka le Ghana azoba security ama-security akithi ahleli emakhaya shuthi phela isikaskin phela angisuna masikaskin asikwazi ukusecurity ungasikaskin ayikwazi ukusecurity hayi elethi iso hayi lethi hayi ungowana ntombamba hawu abahambi nje sithi hayi abathi nje shiye emakhaya kuphela hayi siyathokoza siyabonga bhuti Raz uyasebenza yini Raz uyasebenza usebenza Raz Alton Atra wenzani lapha Atra namhlanje uyekile emsebenzini ujoyina imasha usabahambe benzana nje yini labaxanga ngayo abantu abakufika wakwabhema nama-drugs wabhema waphuma okay sithini iseluleko kuwe njengoba asile asituduzeli odlala basingajabula nje bahambe nje ngokuthula ungalimali umuntu asibulali umuntu osifuna nje ukuthi bahambe thula asibulala sengukuthi peaceful bani peaceful manje esiyenza asibi nabo kodwa njalo ke emakhaya udela umsebenzi waloba emsebenzini wajoyina imasha usuku ngeke ufe nomlungu uyoxola kodwa nje sithi abahambe asibi